Čau, draugi rakars, sekotāji. Šodien būs interesants video. Mēs laiž nirt. 6. oktobrs. Ārā ir saulīt spīd ārā, bet 11 grādi. Jūs paskatās, mans jau ir silto. Jau niršanas tērps slapjo uzvilcis, lai bišķi uzsilst, lai nezaudē siltumu. Un laiž nirt uz Krītgraunu Dānijā. Viņi sauc par Krītgraunu, Krītraktūs. Jo Limfjordā nevar panirt, jo tur esot duļķains ūdens, jo baigi līt, tad tur ir saduļķojies. Tā kā laidīs ienirs reizē hardī. Filmēs ar GoPro kameru, mēģinās uz roku kaut ko uzfilmēt, lampa arī līdz. Redzēs, kā tur būs. Būs viena tāda darbība, jo tur ir platforma ūdenī, kur trenējās. Es tur kādreiz trenējās, ielien ūdenī, uz muguru aizpeld, līdz bojai nolaižas lejā, un tā ir tā platforma, tā 6 metru dziļumā. Bet tu boja bija notrūkus pagājušreiz. Tončiš, 83 gadi, cepur noskāja pa virst. Visiem šitāda veselība un izturība. Ir atrads jaunu boju, un mēs brauc to uzstādīt. Kā arī pie reizes panirs. Slapjais tērps, augsts būs. Draugi noteikti jūs iesēžas, paņem siltu tēju, siltu kafiju, kas katram sild. Jo man būs jāčurā daudz, lai tie zvani nesastingst. Un braucam satikt Hardī. Mēs ir klāt. Hi Hardy! Hi min vän! Good day! Du ser der går opaps. Min grandfar. Nå, okay, ja. Jamen, det var en fin video, der er lagt ind. Jo. Jeg laver video, så det siger, hvordan jeg lidt justerer. Jeg laver igen video. Jeg synes, danisk, latvisk og mener, som spatolkot. Okay. Der, kan du have bolle på? Med snor? Bøjer? Den har jeg med. Den er lagt ned. Du lagt ned? Den skal bare have lagt. Når vi skal ud, så lægger vi den på. Ja, fordi jeg forklarer. Og så kommer den der. Så snakker vi lidt om, hvordan du ledes vi dykker. Hvad tur det er, vi skal have, så er det godt. Okay, så vi super. Er sikker på det. Ja, du lærer mig sig. Du har også. Jeg kan have vold lagt på, fordi det er... Det er nemmere hjemmefra. Jo, så det er varme her nu. Ja. Håndtag, balance. Du har fuld maske der. Ja, det regner jeg med. Okay. Jeg tager også videokamera med, og med lampe med. Og... Jamen, det har jeg også. Okay. Nej, din video står der. Nå, det er der. Ja. Du filmer med dem, vi filmer her shit der. Ja. Det går system. Ja. Så vi prøver, måske det vandet er rent. Hvorfor udens på styrt? Ja. Fordi det regner meget 2 dage. Ja, men det skal ikke regne i dag overhovedet. Nej, jo, i morgen er dejligt vejr. Ja. Så den Nelly som dit på. Det skal også være dejligt vejr i dag. Jo. Mēs saģērbušies. Hardijs jau ātrāks nekā es. Domāju, hurtija so mai. Okay. Viņš ir baigi ātrs, viņš saģērbas, viņš gaida uz mani. Jā, ņūbeg un man nav vēl tāda praksa, ka viņam. Nu mēs ejam uz pēņķi. Saulīt spīdi. Hvad siger du? Det her dyk her, det er nummer 845. Dyk der? Nummer 845. Dyk? Ja. Viņam šī dīķi ir 845 nirieni. Šī ten Krītgravā. 845 dyk? Ja. Du har duktig. Det er det her. Tā kaut kā viss saliek. Baterija, kamerai. Galvenais neko neaizmirst. 5 cimdi, plezens. Viss etā po. Peldies tur iekšā. Kā jau teicu, tur ir 6 metru dziļš platforma. 6 metru dyb der. Det er fint vejr at se til. Jo. Hardijs saka, fint vejr. Hardijs saka, foršs laiks. Nu redzēs, kāds būs zem ūdeni, bet es vēl arī trenējās ar... du har blå med også. Hvad for noget? Hvorfor det blå? Svin uzlik, lai nepazūd. Nu, Hardi. Labi. Riktējamies, lienam iekšā un sākam filmēt zem ūdeni.
Nu mēs izlīd ārā. Ikama ume, Hardy. Ja. Wo fina du, Hardy? Ko tu atrad? Tu golfkūlā. 2 golfbumbas. Viņš necīt, viņam vajag høreapparat. Jeg døjer lidt med at høre, hvad det siger. Hvor finder du? Hvor finder du? Hvor jeg finder golfkugler. 2 golfkūlā. Ja, 2 golfkugler. 2 bumbiņas. Haha. Hvor laver de i vandet? Ko viņš dara ūdenī? Det Hvor er er nogen, golfbanen? ja, der er nogen, der spiller golf i nærheden, så smider de dem ud. Okay. Jeg har fundet helt 2 store spandfulde af dem. Kan du sige nogen, der glemmer det? Ja, det er en af dem, der var derude at padle. Ja. Den er blevet tabt herude, så er det en, der tager den op, så sætter han der. Dejligt. Og Vi går. sportsskolen, dem har jeg før fundet deres padler, og så var de omkring sportsskolen afleveret. Sportskolen. Okay. Ja, ja. Super. Viņš ir atrads daudz tāds airs un sportskolai jādod. Viņš ir atrads 2 vai 1 spainpili jau salasījis ar tām bumbiņām. Man izdevās atrast šitāds svinišs. Kāds ir aizmirs ankuriņi. Ot, nu ko, ejam uz mašīnu un pārģērbamies. Nu ir pārģērbušies, visi silts, super, cepurīt galvā, laiks vispār ideāls. Cik tur 11 grādi vairāk ārā, ja saulītē. Oktobrs 6. Ko es dabūju? Es atradu vienu sviniņu, viss salika. Es jau updeitojies, man ir svinu kabats, baigi labi. Iesaku visiem pielikt savam vairogam svinu kabats, nav jost jālieto. Muguru nesāp tā. Aizies pie Onča, Onča jau ģerbās, cerams, ka nav pliks. Nå, hvordan går det, Hardy? Det går stille og roligt. Stille og roligt. Ja, dejligt. Han blev hurtigere som mig, når det tager ting på. Nu han er langsommere, når det er ting Tas viņš jau ātrāks par manim, ka jāuzliek ir jāsaģērbās, viņš jau bija jau gatavs, es tur čakarējās. Ka jānoģērbās, tad viņš kā nav ātrums, nav jaunieši dod virsū. Nå, hvor dyb vi blev i dag? 11,6 meter. 11,6 meter. Tas ir 11,6 meter. Ja, 11,6. Dybeste plads, hvor grader du kigger? Hvor varme? Varme var 14 grader. 14 grader. 14 grader bija dziļākā vietā. Ja, på bunden. På bunden. Ja, og 18 grader i overfladen. 18 grader virspusē ūdeni. Wow, det var... Nu, Hardy, tusind tak for dykning. Ja, velbekomme lige måde. Ja. 83 år. Ja. Du er dygtig. Sådan hedder det ikke, det hedder kun 83. Kun 83? Ja. Plus minus. Jeg er stadigvæk ung. Ung? Ja, selvfølgelig så ung. Jeg er ung i min bedste alder. Ja, super. Paldies par tur, tak par tur, og vi ses i næste video. Ja. Farvel!